Veliki pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu mojih Top 11. Dugo smo pokušavali da zakažemo sagovornika za ovu emisiju. Nekako se termini nisu poklapali, evo konačno se sve namjestilo da Miroslav Stević bude u novoj epizodi. Miki, veliki pozdrav i dobrodošao. Pozdrav, bolje vas našao. Meni je jako drago da sam gost u ovakvoj kultnoj emisiji i mnogo mojih saigrača, drugova su bili pre mene i ja sam baš znatiželjno slušao o čemu su oni pričali i mnogo lepih stvari sam mogao da čujem. Imaćeš težak zadatak, izvoli tablu. Rekao si mi malo pre da se dugo nisi družio sa ovom trenerskom tablom, još od profil licence, ali tako? Eto, prilika se malo zadnji put sam šarao po ovoj tabli 2007. kad sam završavao profil licencu u Nemačkoj, ali dobro, ajde, pokušat ću da se snađem. Propozicije znaš, pošto si pratio emisiju, dakle iz svakog kluba za koji si igrao mora bar jedan igrač. Iz reprezentacije sme samo jedan sa kojim nisi nikada igrao u klubu. Ti si karijeru počeo u Bratstvu, je li tako? Iz Bratunca, ali nisi odigrao ni jednu utakmicu za prvi tim? Jeste, nisam igrao zvanično, trenirao sam sa prvim timom, moralo je da se ima lekarsko uverenje kad je neko mlađi. Ja sam bio tada 14 godina, 14,5 godina i trenirao sam s prvim timom gdje su igrali dosta dobrih igrača i pre te moje generacije koji su karijeru nastavili u Partizanu, poput Jusufa Hatunića, onda Nedžada Verlaševića koji je bio dugogodišnji kapitan Slobode iz Tuzle. Poslije toga su neki mlađi nastavili karijeru u Slobodi iz Tuzle, što je možda bio i neki normalan put za mene, međutim moja velika ljubav prema Partizanu je učinila svoje da sam želeo samo da se oprobam u tom mom voljenom klubu i tako je došlo do toga. Došao sam u Partizan 84. posle završene osmogodišnje škole i ostao sam tu. Ostavio sam dobar utisak i ostao sam tu. Došao sam preko čoveka koga neizmjerno volim, poštujem, koji nažalost nije među nama, Gajice Đurovića, jednog ljudskog giganta. I ostao sam tu i imao sreću da radim sa, ne znam, kad bih ponovo birao trenere, ne bih možda mogao da sastavim takvu ekipu ljudi i trenera koje sam imao. To je možda i Božji dar, takve ljude imati kroz karijeru. Nažalost, samo ta jedna sezona u seniorskom timu Partizana, 4 utakmice, debitovao si protiv Hajduka, je li tako, u jednom fenomenalnom ambijentu na JNA? Pa da, ušao sam kratko u igru i zamenio sam jednog velikog i dobrog igrača koji je među prvima uzdrmao to rivalstvo Zvezde i Partizana, Gorana Milojevića, jako jednog, da kažem, srpski namazanog igrača. I taj ambijent je ono što sad pokušavam da kažem tim mlađim igračima koji igraju u ovoj ligi, kako je to izgledalo tada. Prepun stadion JNA protiv Hajduka, naravno to su sve veliki derbi utakmice i jedan prelep osjećaj igrati sa većina su to bili 30-godišnjaci koji su imali 300-400 utakmica u Jugoslovenskoj ligi, jer znamo da se nije moglo ići pre 27. godine u inostranstvo. Tako da sam uživao odrastajući uz velike ljude i učeći od njih šta je potrebno da bi čovjek uspeo u tom pozivu. 4 utakmice u Partizanu i možda neće biti težak zadatak da izvučeš jedno ime i da upišeš na tablu. Igrač sa kojim nisam igrao u Partizanu jer je otišao, samo sam imao sreću da treniram na stadionu Vojne gimnazije, koji je na mene ostavio najveći utisak, ali ne mogu da ga nažalost stavim ovde, zato što nismo igrali zajedno, je Milko Đurovski. Po meni možda po talentu najveći igrač sa ovih prostora, kažem po talentu, koji nije nažalost evropski udario pečat kakav je mogao sa njegovim kvalitetima. Igrač kog smo mogli iz tog vremena komotno da stavimo sad u ovo sadašnje vreme i da se ne razlikuje ni od jednog najboljeg špica na svijetu. Šta je imao to što drugi nisu? Nisi prvi koji mi to kaže za Milka Đurovskog. Pa ja sam imao osjećaj na treninzima, kažem, bio sam mlad i onda doživljamo stvari sa nekim drugim emocijama. Sve nam je to još možda i intenzivnije. Imao sam osjećaj kad Milko zašprinta, da se cijela ona trava zapali iza njega. To je takva eksplozija bila, takva, sjećam se utakmice Radnički Partizan. Kad kreće Milko sa centra
i Zoran Banković, poznat po svojim nežnim kontaktima sa protivničkim igračima. On je bukvalno tukao Milka 15 metara, znači od pozadnje nije mogao da ga obori. Mirko je imao neviđene fizičke predispozicije, imao je taj Božji dar, intuiciju za prostor, za situaciju, što ne može da se nauči. Znači, jednostavno, ne znam, čudo od igrača i tako sam bio fasciniran na tim treninzima. Nažalost, ne može Milko na tablu. Pa bilo je dosta dobrih igrača, recimo, nažalost, nije više među nama, preminuli Uške Vučičević je bio igrač koji mi je dosta pomagao kao mladom igraču i kad bi mogao da biram, ajde, stavio bi... Vodi računa o formaciji, o igračima koji ćeš kasnije staviti na tablu. Biće mi problem za kasnije, ali ajde da... Formacija će mi biti 4-3-3. I to sam i na trenerskoj radio, pa ću nekako da ukomponujem u tu formaciju. Dobro. Stavio bi Vučičevića, recimo, Ušketa. Okej. Stavio bi ga levo. To je napadačkoj liniji sa leve strane, da, u 4-3-3. Pomenuo si samo neka velika imena iz Rada. Izvuci jednog i upiši ga na tablu. Pa iz Rada ću da izvučem, isto nije lako stvarno, jer se radilo o mnogo dobrim igračima i dobrim momcima, ali izvući ću jednog igrača koji je došao iz jednog manjeg mesta kao i ja i došao je sa ciljem isto da uspe i šta me fasciniralo, ta ozbiljnost, zrelost i u svakom trenutku razgovora sa tim igračem si osjetio da on zna šta hoće. I što kaže Seneka, ko nema cilj neće naći ni put. On je imao cilj i tačno se sprovodio držao tog puta i trebao je da završi naravno u Partizanu kao ja što sam trebao da ostanem. Međutim, oberali smo se obojica u Radu i stavit ću ga ovde. Miroslav Đukić, jedan veliki profesionalac, dobar čovjek, retro čovjek, tradicionalista i koji je kasnije to znanje, sjećam se tada isto stalno govorio dok smo trenirali, pisao je treninge. Pisao je svaki trening od Ljubka Petrovića i znao je već tada da je njegov sljedeći korak trenerska karijera. I to isto govori o ozbiljnosti tog momka i kasnije to potvrdio naravno. Svidjela mi se jako njegova prva faza boravka u Partizanu. Druga mi je nedostajalo, dobro bila je konstelacija malo drugačija isto s kvalitetom igrača, ali kao da mi je se kod njega izgubila ta energija koju sam ja obožavao u toj prvoj fazi. To se osjećalo svake sekunde, ta energija koja se naravno prenosila na igrače. Miroslav Đukić, evo stavit ću ga na desnog štopera. Sticajem okolnosti, Đuka je bio prethodni učesnik u emisiji, znači pre tebe. Isto je napravio fenomenalan tim i pričao o anegdotama iz Rada, iz tih banjičkih dana. Rad je imao fenomenalnu ekipu, čak su u jednoj sezoni završili na poziciji koja vodi u kupu UEFA. Jeste, imali smo dobro. Ja sam imao u toj fazi, u jednom momentu sam bio suspendovan od FIFA, UEFA, ne znam i sam. Tad sam bio u toj emisiji Indirekt. I suspendovan iz razloga što sam posle Partizana, pošto nisam posjedovao ugovor, otišao posle jedne, ajde da kažem, neke privatne žurke sa menadžerom koji je kasnije Đukića naravno isto prodao u Lako Runju i koji je pre toga Karantlarovskog iz Zvezde prodao u Lako Runju Raše Bebića, koji je tada imao dobre kontakte, inače bivši golman, ja mislim Valjadolida, ali neću pogrešiti, ja mislim da je Valjadolid bio. I tad je dobro radio. Bili smo u Barceloni, preko Mingelje, tada najvećeg menadžera, tad su naravno bila 3 stranca i tad je Barcelona dovela Romarija, Stojičkova i Kumana. A mi smo baš pre toga s Partizanom igrali oproštajnu utakmicu protiv CSKA, odlazak Stojičkova. I Raša me odveo tamo, ostao sam u Barceloni na iznenađenje moje cijele porodice, jer su računali da sam otišao u Opatiju sa vaučerom koji mi je dao Selja Jovanović. Ali sam se ja obrao u Barceloni, potpisali smo ugovori da bi me pozajmili Sabadelju. Barcelona, jer to je filijala udaljena pola sata vožnje od Barcelone.
prestala me televizija, sve je bilo, pošto nisam imao ugovor sa Partizanom. I vraćam se naravno nazad i zbog tog zakona koji je tada bio zabrane odlaska pre 27 godina, klub Sabadell nije to da se odrekne i onda je usledila ta kazna FIFA, tako da nisam 2 mjeseca mogao da igram za rad u tom periodu, ali kažem, imali smo izuzetnu ekipu i naše igre i na Marakani i na su priča za sebe. Imali smo jednog izuzetno dobrog čoveka i trenera koji je znao šta hoće. Znači, jedan autentičan čovjek koji je od igrača tražio ono što on daje. Jednu iskrenost, lojalnost i 100% profesionalizam. Raša je, mislim, u Levanteu bio. Pa eto, ne mogu sa Cruyffom. Ne mogu da... Pa Cruyff je dolazio tad kad sam bio u Barceloni, Cruyff je dolazio i lepo se o meni isto izrazio u raznim novinama. Tu me Raša vodio i Raša je jedan autentičan lik i dobar lik. Jeste, Levante. Slao mi je neke fotografije da je on sa Cruyffom u istoj ekipi i mislim da je to Levante. Pa evo. Da. Posle rada odlazak u Grasshoppers i to ona generacija Grasshoppersa koja je možda sezonu ranije igrala sa Zvezdom u Kupu šampiona. Dosta je igrača ostalo i dalje u timu. Ajmo nekoga iz Ciriha, mislim iz Grasshoppersa. Pa ajde iz Grasshoppersa da stavi možda Ćirjaka Sforcu. Može, da. Sforca ili Jelber, onako zvuče za tablu. Ali ljutit će mi se Giovanni. Pazi, bit će možda kasnije mesta. Hoće mi ostati po jedno mesto posle? Ja mislim da hoće, jer ti iz svakog kluba izvučeš jednog igrača i onda upražnjene pozicije popunimo sa... Ajde, stavit ću kao jednog od 2 zadnja vezna, stavit ću Sforcu. Ima neka dobra anegdota za Ćirjaka? Pa s Ćirjakom sam ja tada bio u dobrim odnosima, sad smo isto, čujemo se redovno. Dobar je trener, neke su mi se stvari izdešavale u životu, neplanirane, u privatnom životu, tako da su možda promenile taj neki planirani tok te trenerske karijere. Znam kad je Ćirjako je radio sa mnom isto trenersku licencu u Kelnu, anegdota, to je u principu surova istina. Naš četvorica, Abderramdane, Mihael Rummenigge, Zvonimir Soldo i ja smo stanovali u hotelu za vreme te trenerske licence koja traje 6 mjeseci u Kelnu. Tako da smo bili non stop zajedno i izlazili smo često na večere, iskoristili smo da nam to vreme stvarno prođe na najbolji mogući način. Kad god bi dolazili su tada na trening, a Ćiri je tada vodio Lucen i kvalifikao se za finale Kupa Švajcarske kao trener. I dosta te generacije, moram da kažem samo kratko, u kojoj sam ja radio trenersku licencu, bio sam 4. od 28, je bilo 24 bivša igrača od 28 učesnika. I to dobrih imena koji su kasnije radili kao treneri. Jens Kela je trenirao Stuttgart, trenirao je Schalke, Marko Kurz je trenirao München, trenirao je druge klubove, Ćirjako Sforca je trenirao, Karsten Baumann, Michael Rummenigge, Mario Basla, Olaf Marschall, dosta igrača, sad da mi ne promakne neko. Plodna generacija. Baš dobra generacija. I Ingo Andebrügge i Schalke. Baš poznati igrači koji su imali dosta utakmica. Tu je bilo dosta isto anegdota sa ovim 4 studenta koji su došli tu, jer ipak je neka razlika iz ovih što su bili na terenu i ovih što su preko kompjutera, ali nema veze. Se vratim na Sforcu i mi smo sutradan svi dolazi na taj deo prakse, na trening, dolazili smo raspoloženi jer smo pili vino uveče, jeli dobro, zezali se. A Ćiri je inače po prirodi čovjek od koga je čaša uvijek poluprazna. Kakav je ovo teren, pa kako ćemo ovdje, pa vidi ovo. Stalno, znači, jedan, možda je u principu to jedan mali problem zašto on kao trener nije napravio ono kao što je napravio kao igrač. Jer je stalno u nekom negativnom modusu. Znači, stalno je nije ovo dobro i to je opet, vraćamo se na trenerski posao. Psihologija je najvažnija u sportu, a pogotovo kod trenera. To je 90% srži i osobina koje treba trener ima je psihologija. Tu je veliki nedostatak Ćirije jer je
pre-negativan, pre-pesimista. Sve kuriozitet, eto, posle odlaska iz jugoslovenskog fudbala imao se dosta veze sa klubovima koji su stajali zvezdi na putu ka tituli prvaka Evrope. Grasshoppers, Dinamo Dresden, a igrao si sa mnogo igrača koji su u Bayernu bili te sezone 90-91, kasnije kroz karijeru doći ćemo do njih. Dinamo Dresden. Dugo se znam sa njim, ali još uvijek ne znam tačno da napišem njegovo prezime, pošto ima mnogo, čak i Vuk Karadžić ne bi mogao odmah da reši to. Tako da ću staviti Stani Č. Može, naše Č, da. Stavit ću Čerčezov, naš Čerčezov, dakle. kao što nam je Vuk govorio. Stanislav Čerčesov. Za njega, ja mislim, ima ona priča da je spašavao komšiji mačku sa drveta i da je polomio neki... Pa ne, Stani je... Pao sa drveta. Ne znam za tu priču, ali to je jedan autentičan lik stare škole. Jedna mešavina updateovanog Lobanovskog. Čovjek koji je diktator, zna šta hoće i ako nisi spreman da ideš njegovim putem. A mi smo imali tada jednu fenomenalnu ekipu u Drezdenu. Imali smo jednog divnog trenera, velikog igrača pre Borussije Dortmunda, Sigi Helda, i imali smo fazu od 11 utakmica bez poraza. Tako da smo posle utakmice, igralo se obično petkom večer, mislim meni najdraže utakmice, noćni termin, petak večer, imaš 2 dana slobodno, i onda su sutradan pravio trener jednu ekipu i Stani je pravio drugu ekipu i obično smo mi bili ovamo Petar Novak, strašan igrač poljske reprezentacije, Olaf Maršal koji je prešao u Kaiserslautern, strelac jedan, i Stani je priča za sebe, na liniji neprikosnoven, malo je problema imao na izlaske pošto nije bio baš previsok, zato sam razmišljao Lehmann ili on. Lehmann je prototip golmana, najmodernijeg golmana, ali toliko je drugih dobrih igrača bilo u Dortmundu, tako da moram da ipak ću ovo da iskoristimo bonus ovdje, da stavimo Stanija. Da. Minhen 1860. Tamo si ispostavilo se proveo i najviše vremena u karijeri, jer je bilo fenomenalno. Pa ne znam, meni su 2 igrača, što se tiče 3 igrača. Za jednog sam vezan i ovako i ljudski, bio sam cimer sa njih 4,5 godine, to je Daniel Borimirov, koji priča perfektan srpski jer je na granici rođen. Ako bi gledao tom nekom prijateljskom linijom, stavio bi njega. Drugi igrač je Petar Novak, koji je bio proglašen za najboljeg, na čiji sam dolazak u Minhenu uticao, jer su me predsjednik i trener pitali šta mislim o njemu, pošto smo zajedno bili u Drezdenu, a on je prešao u Kaiserslautern, ali nije imao sreću da napravi nijedan nastup u toj generaciji Kaiserslauterna, tako da smo ga odmah mi u to istom periodu letnjeg transfera doveli u Minhen. I u toj sezoni prvo je proglašen za najbolje veznog igrača Bundeslige, znači odigrao je strašnu sezonu. I kažem, Gerald Vandenburg, malo mi je jedan od te trojice za sada. Treneri su bili Lorant i Pakult. Petar Pakult. Pa dobro, s Lorantom sam proveo dosta vremena, on me doveo u Fenerbahče, Pakult je bio pomoćni trener, sad je u Austriji. Mislim, mogu da stavim Vandenburga, ali ne znam kako ćemo dobiti utakmicu onda. Ajde, stavit ću Vandenburga. Dobro. Evo, stavit ću ga ovdje. Oba igrača, nedostaje mi malo visine ovdje, ali zato imamo tehnike i znanja na pretek. Da. Sa Borussijom iz Dortmunda stižeš do prve titule u karijeri. Dortmund je tada napravio možda najveću grešku u toj fazi, pokušao je da se takmiči sa Bayernom u finansijskoj moći. Teško je. Bayern je jedan armirani beton koji ne može ni atomska bomba da sruši, koji je godinama toliko stabilan. Evo, da se vratimo sad u prošlost, mislim da ni jedan klub nije imao toliko završnica u Ligi šampiona kao Bayern ili faze polufinala, finala. Znači, to je jedna mašinerija koja je bila, jeste i koja će biti u budućnosti. Znači, opet se vraćam na tu osnovu, na bazu. Takva je baza napravljena od Robert Schwana, koji je
koji je tvorac, pa do Čika Čajkovskog koji sam obožavao da se družim i da slušam, koji je tvorac te generacije, pa do tih velikih svjetskih igrača, pa do ovih sada igrača koji su u stanju da dovedu svakoga, mislim, a imaju neku filozofiju, neće da plate ono što neće. Tako da je Dortmund napravio grešku. Dortmund je narodni klub, veliki klub, ima neke stvari koje ne može nigde da se vide po te južne tribine od skoro 30.000 gledalaca do ljubavi prema klubu, ali su probali tada da naprave, u stvari probali su pre toga već sa dovođenjem igrača iz Italije, Zamera, Mellera, Hesslera, Kohlera, Julio Cezara, svjetskih imena, svjetskih prvaka, evropskih prvaka. Tad su vidjeli da je taj model uspešan. Onda su u ovoj fazi našoj pokušali da dovedu igrače. Marcio Amoroso, prvi najveći transfer u istoriji italijanskog fudbala, kao najbolji strelac prelazi iz Udineze za 75 miliona maraka tada u Parmu, koja je naravno bila skup zvezda sa Sakijem. Borba u vezi dovođenja Rosickog. Mi smo odrešili gdje su doveli Rosickog, znači to su transferi bili 17-22 miliona, dovođenje Pebe iz Monaka, dovođenje Olizeja 17 miliona iz Juventusa, Heinricha iz Fiorentine 17, to su bili veliki transferi i rizik od Dortmunda je bio da je bila tanka linija između raja i pakla. Ako ne napraviš nešto u Evropi, nedostaju ti sredstva. Imamo mi slične primjere i u našim ligama i tih konstalacija. Znači, opasna je ta igra. Tanka linija između bankrota i titule. Opasna igra, to i dobro je kad ide, ali je stalno opasnost da ne bude u drugom pravcu i onda su posljedice, što je Dortmund doživeo, posljedice su bile katastrofalne. Ali se isplatilo bar tom titulom, tako, u tvojoj trećoj sezoni? Isplatilo se, sastavljen je fenomenalna ekipa sa izuzetnim igračima. Ti si nabrojao, to su stvarno igrači svjetskih karijera. Tako da mi je još teže, koga god da stavim, zamerit ću se drugima. Tu ste vodili borbu sa Leverkusenom najviše. A tu je Leverkusen slavio u principu par kola, već su slavili, a Matija Zaver nam je rekao mi mora da budemo spremni, naših 5 minuta će doći. I onda sam čak išli smo na zajedničku večeru, tako da su oni htjeli da idu kući posle 12 i onda sam ja organizovao nešto da idu samo igrači, fizioterapeuti da se druže i od tada nismo izgubili tih zadnjih, 4-5 utakmica i uzeli smo u zadnjem kolu protiv Bremena, protiv Krleta smo uzeli titulu. Nešto što kad se poklope kocke fenomenalno, ako se ne poklope tragično. Nama se nažalost, na sreću poklopile kockice, uzeli smo titulu. Nema ništa lepše u fudbalu kad pred svojim navijačima zadnje kolo slaviš titulu. Znači to je režija bez cenzure. Znači nema samo neto i tako smo i uživali u tom slavlju i nažalost smo samo izgubili finale Kupu UEFA u Rotterdamu od Feynorda. I neku ruku i svojom krivicom. Od ovih igrača razmišljam od Amorosa, koji je najbolji tehničar s kojim sam igrao u životu, od Tomasa Rosickog, koji je češki Mozart, da ne nabrajam pozadi Julija Cezara, Kohlera, nema mesta više za njih ovdje, nažalost, neće se valjda naljutiti. Ne znam, stavio bi u špic Marcija Amorosa. Stavi, super. Amoroso tu kao centralni napadač ima levo Ušketa Vučićevića, da može sa njim da dijalogira, što se kaže, tim fudbalskim rečnikom. Pa kao od igrača, dobro rekao si već. Ma ne, ovo je, imam sreću i sad da uživam sa njim, igramo za legende Dortmunda, često putujemo tako i Hong Kong, Sao Paulo igramo, nalazimo se ta cijela ekipa i sa starijim i sa mlađima i oni sada svakog momenta pokazuje to neviđeno fudbalsko znanje, to je, mislim, igrač, pogotovo Brazilci, oni žive i 24 sata za fudbal. Neću te sada pitati ništa o Lateku, vratit ćemo se na kraju na trenera. Ti si iz Dortmunda otišao u Fenerbahče, rekao si zahvaljujući Werneru Laurentu, koji je u tom trenutku već bio u klubu iz Istanbula, je li tako? Jeste. Pa Fener mi je sad problem koga da stavim
Neki poznatih imena. Mislio sam da stavim Rustija na gol, ali morao sam Stanija da stavim. Da, Rušto Redžber. Rušti, recimo... Demirela je bio kroz Mustafa Dogan. Sergej Rebrov je bio napred. Da, Rebrov jeste, bio mi je komšija isto, bio je Ariel Ortega. Bravo, Magarenca. Da, on je bio sa nama često i u sobi sa Batom i sa mnom. Ali stavio Ortegu, ajde, tu negde na sredini. Teško mi je. Ili ne znam, dole na beku. Ovo mi je mesto ovde rezervisano za jednog igrača, tako da ne mogu da menjam to. Dobro. To mi je najkompletniji od ovih svih. Aha. Ne moraš da ga pominjaš još? Da. Sačekat ćemo. On mi je ovde, sad mora da ukomponim oko njega šta kako. Bekovi su bili Abdullah, levi bek, Fatih je bio desni, ja mislim. Fatih Hakel. On je bio na svetskom prvenstvu isto, bio je sa mnom i u Bohumu. Aha. S njim ima anegdota neviđenih. Sa Fatihom? Da, on je. Daj stavi ga onda baš da iskoristimo te pričice. Hajde, stavit ću njega na desnog beka. Ipak treći na svetu biti nije mala stvar. Kakvi mala, da. I on je igrao u onoj generaciji Galatasaraja kad su osvojili kup UEFA. Aha. Sa Liverpoolom? Da. Samo ne znam koliko je on dugo igrao u Feneru, nije nešto... Pa zakačio si ga, to je bitno. Igrao si sa njim. Igrao je tu sezonu 2002-2003. Ajde, stavit ću njega. Važi. Daj bar jednu od tih miliona anegdota. Pa izlazili smo par puta u Istanbulu da mi pokaže grad, ali najluđa stvar je bila kad je on je igrač sa neviđenim fizičkim predispozicijama, ali imao je neke svoje tikove da overava kopačku, stalno da je gura u zemlju, tako i igrači su ga tako skidali. Došao je u Bochum, igrač tipičnog turskog mentaliteta, znači dolazi u Nemačku, u ekipu koja je pre toga odigrala najbolju sezonu u istoriji Bochuma, znači bili smo, ja čak nisam otišao u Frankfurt da ne bi putovao jer sam bio umoran putovanja. U Bochumu mi je bilo blizu, ostavim djecu u školu, idem na trening u Bochum 15 minuta od Dortmunda i perfektno. I poklopile su se kockice, odigrali smo fenomenalno, dobijali smo Dortmund i Schalke i u gostima i kući, bili smo ispred njih na kraju sezone i ušli u kup UEFA i najbolji rezultat u istoriji kluba. I dolazi Fatih sljedeće sezone i ja znam da dolazi atomska bomba u džepu jer igrač koji nepredvidiv, ne znaš kako će reagovati u momentu. I ja pre nego što sam otišao, baš kaže mi Simović i ovima rekao, kod Fatije je samo pitanje momenta kad će da eksplodira i da se suprotstavi treneru pred svima. I naravno, ja odlazim i zovu me igrači, kaže nije ga stavio da igra, rekao mu je pred svima, mahnuo je rukom i rekao fuck off. I tu je bio kraj za Fatija u Bochumu i nemačkom fudbalu. Jer znao sam da je to je bio, znači on je bio kao onaj sat što stavljate pod auto i kuca i samo čekate kad će da eksplodira. Da. I meni smešno, strašno bilo kad su me nazvali, sve si bio u pravu. Mahnuo mu je rukom pred svima, kaže ga, i ga je samo prekrižio. Ni minuta nije više odigrao. Završena Odiseja. Da. Tako je Fatih završio, Fatih koji je imao stvarno lepu karijeru u Turskoj, tako je kratko trajalo to sve u Nemačkoj. Bochum, 2 sezone od 2003. do 2005. Tu si opet imao dobra imena u ekipi. Olisek je odigrao tu jednu sezonu. Bio je Misimović. Pa tu bi stavio Misimovića, to mi je tako kao neki, ajde da kažem, sin, mlađi brat, dolazi iz Minhena gdje sam ja dosta vremena proveo. Vodio ga je čovjek koji mi je dobar drug bio i dolazi u Bochum kao veliki talenat. Jedan perfektan tehničar, neviđen tehničar, znači i jedini problem kod njega je bila ta možda nedovoljna brzina za neku svetsku slavu. A sve ostalo što je imao, to je bilo dovoljno da napravi naravno super karijeru. Bio je prvak sa Wolfsburgom, osvojio kup sa Wolfsburgom.
u reprezentaciji Bosne je ostavio veliki trag, igrao je za dobre klubove u inostranstvu, Galatasaray, Dinamo iz Moskve. Ali više sam, što se tiče toga, malo ponosan na to neko druženje i odrastanje. Znam, kad smo bili cimeri na prvim pripremama, naručivao je stalno Coca-Colu. Ja sam rekao, vidi sine, u ovoj sobi ovde možeš da piješ samo crno vino i da izabereš kiselu ili običnu vodu. I tada je stvarno počeli smo da pijemo stalno vino i bolja igra njegova bila i nije više tako bio bucko. I drago mi je da i dan danas imamo kontakt, živimo u Minhenu jedan i drugi i zadržali smo taj odnos kakav smo imali i on je postavio i neke rekorde u Bundesligi sa ne znam 22 čak mislim asistencije i ne znam koliko golova, to ipak to su neki parametri koje teško iko može da obori. Mislim u toj šampionskoj sezoni on je u principu i uticao dosta da budu prvaci, da Džeko bude prvi strelac. Da bude Džeko to što je bio i u reprezentaciji i u Wolfsburgu. Tako upiši ga, da bi njega stavio s tim što ću sada da promijenim, igraću sa jednim zadnjim veznim i sa dva ispred. Sad smo Barsa, ali koja gazi, koja se ne brani, da. Tiki tak. Rekao si da si Unterhaching otišao na insistiranje Bremena, ali tako? Pa da, ja bih stavio Andi Bremena tu koji mi je prijatelj, je stvarno ne znam... Čekaj, igrao je tu sezonu, tako? Nije, on je bio trener. Pa ne možeš... Pa ne znam, ali ne znam sad kog igrača da stavim. Ako ikako mogu jer kažem, to je neka greška bila u mojoj karijeri, taj Unterhaching i neka moralna obaveza da čoveku kom sam otkazao Kaiserslautern ispunim želju i dođem. Sjećam se baš dobro, na pripremama smo bili u Marbella, igrali smo Bochum Unterhaching. Čak mu je sin tad bio nešto u bolnici i on je dajde dođi, molim te da mi pomogneš. A u principu glavni razlog mog odlaska, pored ovoga što sam htio da mu se revanširam jer je divan čovjek, predobar čovjek i veliko svjetsko ime, veliki igrač bio, je to što sam tu osjetio momenta da je to jedini moment da mora donesem odluku da se porodično vratimo za Minhen. Da sam tu ostao, verovatno bi sad živeo u Dortmundu, za koji me vežu najlepše uspomene sportske, ali kvalitet života i grad i blizina mojoj domovini je Minhen. Minhen pruža to što nijedan grad u Nemačkoj ne pruža. I tu sam ja, ajde da ne kažem presekao i na sreću sad mi deca kažu da je to prava odluka bila i sretni su što sam takvu odluku donao. To je možda bio drugi veliki razlog zašto sam se odlučio da idem u Unterhaching. A opet se vraćam sada na život. Život je čudo i nije džaba. U principu mi bi lepo prolazili kroz život kad bi se držali samo poslovica koje su stari i mudri ljudi rekli. Nikad ne reci nikad. Ja nisam podnosio Unterhaching. I uvijek sam govorio preću napustiti fudbal nego da igram za Unterhaching. I šta se dešava, završavam karijeru u Unterhachingu. Nisam podnosio taj klub. To je predgrađe Minhena. Klub bez tradicije. Dobar klub za mlade igrače, za stare igrače da produže doživotnu karijeru da igraju, u kome radi sada moj saigrač isto Mani Švabl kao predsjednik, ali nisam podnosio. Uvijek sam kao igrač volio se vežati na klubove sa tradicijom, gdje osjetim energiju sa tribina. Tako da u Unterhaching, neću igrati fudbal i evo, dođem u Unterhaching, nikad ne reci nikad. Znači, polako da sa donošenjem zaključaka. Nikada ne treba reći. Dao si im čak i gol kad si bio u Dortmundu. Pa da, tad smo dobili, ne znam koliko, 4-5-0. Stavi nekoga bar u zagradu, čisto da ispoštujemo proceduru, a onda ćemo na tu poziciju staviti nekoga drugog. Ja, koga da stavim? Bilo koga. Tada su bili Bučer, Buk, Kustos, Frubels, Ivica Majstorović, Osvald, Štiglmajer, Tavčar, Rajko Tavčar. Slovenac vešli. Jeste Rajko, dobar dečko, profesionalac. Vezni red, Holcer, Omodi Agbe, Sobočik, Štraser, Tomik, Napred, Siluj Adžić, Fischer, Fromer, Lech Leiter, NDI, Tajnert. Pa koga god da stavim zalutuje u ovu ekipu.
mogu da stavim. Otvori jednu zagradu i zažmuri i upiši. Ne znam, stvarno. Prvi put se osjećam nemoćan ovdje. Možda na tim pozicijama na kojima već imaš igrače, samo kao neka alternativa. Pa mogu da stavim Aigona kog sam predložio u Duisburgu od Jürgen Kohlera, on ga je kupio. Koga? Nedžad Aigon, kog sam posle kao direktor isto doveo. Ajde, stavit ću njega ovdje. Može. Turčin? Poreklom, ali rođen u Nemačkoj, znači Nemac. Ja, dobro, super. Reprezentacija Jugoslavije. Ti si imao dosta iskustva i sa mladom reprezentacijom. Je to kod čuvenog Živadinovića, je li tako? Da. Sa Živom jedna scena, nek mu je laka zemlja na stadionu Minhena, tad kad smo bili baš drugi, treći u toj sezoni, igramo protiv Stuttgarta, dobijemo 3-1. I sad mi gore u loži, naš čuveni bokser Bora Novaković, olimpijac, legendarni Perica Radenković, legenda Minhena i lik za sebe u nemačkom fudbalu, priča za sebe, je autentičan, svestrani čovjek. I moj selektor mlade reprezentacije sam bio kapiten i selektor A reprezentacije. I kaže meni Živa, evo sine, došao sam da ti pomognem. Ja gledam, ne mogu da verujem, 30.000 gledalaca, mi drugi na tabeli, mene hoće Roma, hoće me Bayern, hoće me Dortmund. Rekao, pa ne treba meni da pomažete, pa ne igram ja u Surdulici, u Železniku, bre. Dobro, vi došli meni da mi sedemo, da popijemo, pojedemo. I onda on kaže posle Peric, mali opasan onaj moj mali sio, kakav je britka sablja, ovo ono. Koga ćemo iz reprezentacije? Pazi, moraš da uzmeš igrača sa kojim nikada nisi igrao u klubu. Znači, recimo, ne može Batica Mirković, eto. Pa ne, iz reprezentacije imam 3 igrača koji mi ulaze u najuži izbor. Jedan je bez dileme, mi smo u Jugoslaviji imali izuzetnih igrača. Imali smo golgetere, recimo pričamo o generacijama koje sam ja doživio, Pančeva, imali smo individualce koji su mogli da naprave nešto što ne može čovjek u mislima da zamisli, poput Deje Savićevića. Imali smo odbrambene igrače, kreativce i ove starije iz Zajeca i ove i one, ali i sve to zajedno kad sastaviš i dodaš autoritet, drskost, bezobrazluk, liderstvo, to onda kažeš Pixi. Eto, to je za mene jedan prototip kompletnog igrača. Znači igrač koji dođe i koji u malom klubu nije ni punoletan, preuzme neku vrstu odgovornosti na sebe, pa dođe u velik klub, pa preuzme tu odgovornost u velikom klubu, pa ode na najveće svetsko takmičenje, pa preuzme tu odgovornost kao najmlađi. Znači, kaže jedna poslovica, ako ti se jednom nešto u životu desi, možda ti se više nikad neće desiti. Ali ako ti se nešto desi 2 puta, sa sigurnošću će ti se desiti 3., 4. put. To možeš da poveriš isto s igračima kad ne igraju. Kaže, nisam igrao 2 kluba, pa problem je u tebi. Nije problem u klubovima. Jedno može da se desi, ne poklopiš se u sistem i kasnije igraš sve ok. Ali ti nisi igrao 3 kluba. Sine, pa problem je u tebi, mora se menjaš. Tako je isto kad imaš u pozitivnom smislu neke osobine. Sad da nabrajam Mihajlovića isto koji je napravio top karijeru, znači dođeš, uzmeš loptu, kažeš ja preuzmem odgovornost, to napraviš u Zvezdi, gde su svetske face oko tebe, dođeš u Italiju, postaneš rekorder svih vremena, znači ti imaš to u sebi i nije važna boja dresa, ti gde god, da li ćeš majicu obući plavu, žutu, crvenu, ali ti nosiš to genetski u sebi, to je Pixi doneo to je dobio u Pasi Poljani, to je doneo u Radnički, to je doneo u Zvezdu, to je doneo na svjetskom prvenstvu. Mislim, evo, gledamo i dalje fudbal, retko kad smo vidjeli gol da neko toliko drskosti ima, da slaže i 2, 3 igrača, 4, 15 novinara i redara i ne znam tamo,
Koja su ti još bila u konkurenciji? Pa Deju Savićević, ja moram da ga stavim negde, Rosickog moram da stavim negde. Ne, Rosickog možeš, ali iz reprezentacije smiješ samo jednog, tako da si popunio mjesto. I reprezentacije mi, ako mora jedan, Pixi, aha. stoji, žao mi je za Deju, mislim, mora da bude mesto svuda, ali ako gledam ono što ja gledam, što mi treba za liderstvo, to je to. To je sve što jedan fudbaler treba da ima, to sve osobine, znači tu. E sad šta ti fali tu? Fali ti levi bek i fali ti gore desno krilo, je li tako? Pa 4-3-3, da, imaš trojicu na sredini. E sad to možeš iz bilo kog kluba. Sad recimo može Rosicki da dođu u obzir. A evo, levog beka bi stavio igrača kog obožavam, s kojim sam dobar prijatelj, koji imao samo jedan peh u životu, da je u njegovo vrijeme igrao Roberto Carlos, koji je čudo od igrača, Leonardo Dede. Njega bi stavio. Piši ga tu na poziciji levog beka. Dede, sad bi možda morao da promijenimo formaciju. I znači ovdje mogu iz kluba još jednog da stavim, tako? Iz bilo kog kluba. Samo da vidim da li da menjam formaciju, ali Rosickog ću da stavim, znači to Rosicki mi je Pa ko bi umjesto njega recimo mogao tamo desno? Niko, mora se menjati formacija. Teško, ovo su sve. Onda to 4-4-2. Pa jedino tako, ali onda nije moj sistem, a i dobro može Uške da igra polu špice. A Uške može sve? Da. Pa ajde, mogu tako možda stavim Svorca i Misimović, Pixi, Rosicki na mestu veznik polutke, takozvane, i Marsića, Morosu i Vučićević gore. Pa jedino tako, ajde. Da, zato služi Sunđer. To je sposobnost trenera, da sastavi tim na osnovu karakteristike igrača koje ima na raspolaganju, a ne na osnovu formacije. Ne, igrat ćemo u romb. Aha. Svorca, ispred odbrane, tu je dobar. Misimović. Vučićević i Morosu. Četiri, 4-2 u rombu. E sad fali samo od trenera, to pišeš Uda Lateka i reci mi nešto o njemu. 2 T ili 1 T? Jedno, stavi jedno, da. Udo Latek, rekorder po broju osvojenih titula nemačkih trenera, čovjek koji je trenirao Maradonu, Schustera u Barceloni. Nažalost imao tragičan slučaj da je mu je sin preminuo, to ga je vratilo malo unazad. Čovjek koji zrači karizmom. Nadam se da mi se moj prijatelj Zamer neće naljutiti zbog ovoga kako bude negdje video. Udo Latek koji, kad smo pričali sada o trenerima koji u slikama pričaju. Sjećam se kad je preuzeo Dortmund u jednoj fazi gdje smo iz Lige šampiona došli u situaciju da se borimo za opstanak. Igrači koji su prije toga osvajali prvenstva u Italiji, Nemačkoj, osvajali svjetska prvenstva, evropska prvenstva, su imali toliko ne samo pouzdanja da su čak davali autogolove petama kao Jürgen Kohler. I onda dolazi čovjek koji svu koncentraciju i sav pritisak medija i navijača i svega prebacuje na sebe i zabavlja medije. Zabavlja, daje im hranu, a samim tim
slanja ekipu sigurno u hladovinu, da nemaju opekotine od sunca i sjećam se sastanka u toj fazi gdje je svaka utakmica bila da preživimo za opstanak u Stuttgartu igramo i to je možda moment što ja ljudima ne mogu da objasnim, moment gdje sam se ja posle te pobjede gdje je Herlik dao gol više radovao toj pobjedi nego kad smo osvojili titulu. To je to skidanje negativnog pritiska, to ne može rečima se opiše, valjda je to povezano sa strahom nekim, ne znam, ovdje ipak nešto pozitivno, osvajaš nešto, lep osjećaj, ova tenzija koju smo imali i on drži ovaj sastanak i pokušava da motiviše igrače. Kaže meni, tad je Balakov igrao jedan izvanredan igrač, fenomenalan igrač, jedan igrač balkanske kreativnosti i nemačkog mentaliteta. Desetku i kaže mi, igraš protiv Balakova, on je ključni igrač. I znaš, kaže, kako leti orao kad vreba žrtvu dole, kaže, u reci, ribu ili neku životinju drugu. Vreba je, tako hoću, kaže, da ga vrebaš, da ga ćapiš u pravom momentu, kaže, da ga nema na terenu. Onda Jürgen Kohleru hoće da ga motiviše, to je malo i smešna situacija bila, ali opet pokazuje kako Udo Lattek reaguje u momentu, uprkos njegovim godinama koje je tada imao. On nije bio mlad tada, ali ta urođena harizma, to nemaš, to imaš u sebi i to nema veze sa godinama. Kaže on Jurgenu, hoće da ga isprovocira, kaže, zamisli, kaže, sad sediš kući, opušten, fino, s porodicom, gledaš televiziju i odjednom ti ulazi provalnik kroz prozor. Šta radiš sad, čekaj, Jurgen kaže, ustajem, borim se. Kaže, Jurgen, Ruhe bewahren, miran da ostanem. I Udo prebaci, da, miran, i onda, kaže, napadaš. I to su ti treneri, oni situacije gdje ga igrač nije ukapirao, on ga navodi na put da ga ukapira i ubacuje se, znači, da, miran, ali onda ga i okrene priču na svoju vodenicu i napravi da mu nije propala da mu nije poruka propala, nego da je došla na adresu pravu. To su ljudi, to su giganti, mislim, to dolazi naravno, to je urođeno, dolazi sa titulama, ti rasteš sa titulama, rasteš kroz te titule, to je sazrevanje i to kad slušate Kari Pešića kad priča. To su, teorija jedno, ali ne može ništa zameni praksu. I praksa ne može da se kupi ni u jednoj radnji, ni u knjižari, mora se proživi. Miki, ajde sada podigni tablu, pokaži ka kameri i pročitaj još jedan taj tvoj idealan tim. Evo, idealan tim, morao sam da promenim moju omiljenu formaciju 4-3-3, napravio sam romb 4-4-2 da bi stavio neke igrače. Nažalost je mogo samo jedan iz kluba. Odlučio sam se za Stanislava Čečezova iz Drezdena, koji je tada branio za reprezentaciju sveta i Spartak iz Moskve. Desni bek je iz Fenerbahčea, koji sa mnom igrao u Bochumu. Fati, koji je bio treći na svjetskom prvenstvu u Japanu, ja mislim. Do njega je Miroslav Đukić, prototip, profesionalac. Svega, Gerald Vanneburg, PSV Eindhoven, igrali smo zajedno u Minhenu. Leonardo Dede, jedan fenomenalan igrač sa jednim pehom da igra u vreme Roberto Carlosa. Ciriaco Sforza, najveći igrač možda u istoriji Švajcarske. Poludesno Rosicki, češki Mozart, jedan od najvećih talenata tada. Levo Zvezdan Misimović, prvak, osvajač kupa sa Wolfsburgom, omiljen igrač u bosanskoj reprezentaciji. Ispred njih Pixi, ne treba puno da pričam. Uške Vučičević nije nažalost među nama, kao moj stariji brat koji me dosta pomagao u karijeri i savjetima i svim. Jedan virtuoz, najbolji igrač malog fudbala na našim prostorima. I Marcio Amoroso, najskuplji, prvi najveći transfer u istoriji italijanskog fudbala, najbolji strelac Italije, jedan genijalan momak. Evo, prvih 11, jako teško zadatak, mnogo dobrih igrača i ljudi je izostalo. Pokušao sam da zadovoljim kriterijume, što mi nije bilo lako. Svaka čast. Fenomenalan tim, bio si sjajan. Hvala, izvinjavam se ako sam nešto
pogrešio, ali... Sve je bilo fantastično od formacije do izbora igrača i zaključno sa trenerom. Hvala ti još jednom što si se odazvao našoj želji da budeš gost u emisiji. To nije bila samo naša želja, već je želja većine pratilaca emisije koji su tražili tebe za gosta. Rado sam se odazvao, ovo je nešto originalno i želim da ovo traje bar do tvoje 100. godine, a posle vidiš šta ćeš. Hvala ti još jednom. To je bio Miroslav Miki Stević, gost u novoj epizodi emisije Mojih Top 11. Hvala puno i veliki pozdrav od ekipe koja je ovoga puta realizovala emisiju, a koju čine snimatelji Vanja Stanković i Jovan Jovanović i moja malenkost Nebojša Petrović. Veliki pozdrav.